batse re le bana go trading and project LTNP re palakatsa ka mo ka le ma secondary school mo motseng wa Ngwanabe ka mafe ke mabunga ba bina noko ke tlisitse ona movie wa we fitting ke buka yo bana go twa tsana ba mphatsa mara matlo ya go ngwana ke Dr. Siba Tijere Maposa Phaleng barutwana ba thagetse go feta go thagala ba re gale kudu re inyaka movie o wa we fitlhetseng ge le dialo ka phaposithutong we fitlhetseng Renele, Kulufelo Mafale, Morao Mare. Ba tlo re bontsha papadi ya rona ya lemoya ya o ditleting. Ina ka gore batho ba thaeletse ba tla ba bone mmino ratho le mmino ra tshwana go lla. A ke ba ba bone makunela. A tla a rara ke motho. Ha ba ba tshwana ba tsena le thulo halala. ka tsopedi le two halala halala we fitlhetseng halala re tlisitse movie wa we fitlhetseng e le go buta yo e bana wa ke le ba tsana ba mphatsa mara matlo ya go ngwana ke Dr. Siba Tijere Maposa Phaleng right movie wa rena show o dirilwe ke company ya Lenyogo Trading and Projects ke a kgolofela gore le ba dile buka e o iphitlhetseng ka moka ga yona le feditse bakgatsi ba tema ka go yona ke bo makulela nna ke nna Makole ma Mothibedi ke ithutile gore ka mogare ga pupo ya o iphitlhetseng ba hunela ke ngame o ile a hunela tšhelete a gana gore morwedi a go ya dithutong ke ka gare gore ngwana ngwannyana a tsene sekolo nna leina la ka ke nna Toldimentsisi ke ithutile gore ka go isa mo terameng ya o iphitlhetseng ge o le motswadi o tshwanetse go support-a ngwana gago ba go phela a feta ithutile gore bongane a walo ke nna Sebelane ke ithutile gore kgotleletsa la ka tsotsa ke bone le bona go a ke nna Masheta go thatsa ka papadi ya go ithutile gore ba hunela ke ngama sentse a ishe ngwana